Usamla en lang sawian uwe ni kinong sat an hakju kopor upadeu education secretary keseng neutrap youth council at chwesi sengkemi mentak sino kong kashpotri ujule arjar pusau ulej ban ujor chaka Meghalaya State Commission for Women ikipulit badi USP ke East Khas Hill District Rituraj Ravi hakbede bagjingja let thombor kong bindas siem kaba syong shat khan additional secretariat bandawan ang sokar jela ban maramono yak surok nokpo umdan Sonapur kejinglet ban thombor kipulit ika kong bindas kadai kabelaja hakamet jong pratrik ujuli arjar pusau hakjing gran iklar pathai kubor nakliang ustamla en lang sawian ulohong bagi jinglet ban ujor jongu kadai hadin melalui bagi rentan sosial media bagi bor pulit hakjingilam USP kira temu ban kendang jubor ya kong bindas kaba syong shat khan marwe tak ba jai jai bagi jingle jongki bor pulit telele ru kaseng kamnom pedang satya HOC sengkemi ilawan ban bu ya komplain ta kasni chairperson jongka Meghalaya State Women's Commission akabedai bat kajingja kabalaja bersya di kom bindas iem bedai wei inong sesnong mungkin po umden ban pelong ya kajing sat dengan peaceful hunger strike kajui kabadang beteng hadu menta angni po additional secretariat jing wan kajungi ban bu kini karitin komplain akan ko commission kadai hadien bangi lei lemba pi media ya kata ka video kabala sapher stat alor kajing wan jongki police department female police personnel dan kita ki female police personnel hakatu kamiet hapo ka jingilam jung superintendent of police Rituraj Ravi hakaba kani ka jingwan ka jungki hakatu kamiet kadai ka bumla satya ban pedang dan lelei namar ba ka jingwan ka jungki kadai hapo steng miet hak pedang khat ar steng ba ka jingwan ka jungki ru ka tim simlawan tangkamet sida ndai ka jingwan ka jungki kilawan rengkat ba ka special operation team kaba kila king atiar bah bat kani gejingwan gejungki ha tu kami hang teh ko jaka sathan jong ikong bindas iem along ban sibenta kum ban penting pen smi i bu ikwa ban bu ikjikali syaka police department hatu ikong bindas iem ide kriminal mo aba tuan pihak ban hadu dia kekunhuan ban tang ban hatu jaka ka ikong bindas iem bisa sangan ni nak kalian ka sai ni nama ban pedang alor kene ke jinglet juga police department bade alor kene ke nongdem ban kalian ka HOC sengkemihi lusim ya kene ke sinjam ban file de karten complaint sa kene ke commission ban kalian ismo komendo mentaksi ban kalian di chairperson ban di members jong kene ke commission bila sim ya ke skip nan ke jungi ang wedai ban kene ke jingja ban ja persa kompilasi ke balale dari police department jong Meghalaya police ban nakaliang ka commission kalay ka assurance ni bakan sim igisenjam ki batege persya ya kani ka jingye jo kini ki buat pulit ya kombinasi but iskwar ban pau hani ba jingye jo ki pulit hak tu kasni kita hapo ka jinglam jo SP ni police jo is kasel kalong ru kadai ru ka jeput kan pelan ya kita di establish protocol ibede but illegal rights jo kilong kami namar ba kum ki pulit kinumla badwan steng miet namar ka bedai bat habedai bat kam ka bakha punya tuko bat kiri kuntai abai kuan bat kiri kuntai hidong kam ru bandan yo police officer kata ka not below the rank of sub inspector lani bat executive magistrate deh ka tu kamiet ni ba nakaliang ki pulit kim simadan bersendran kim simadan kita police officer kim simadan kita executive magistrate wan sendran ya itu ki pulit tu wan tu jaka hapo jaka sat kan jing kong bindas im namar bunyi i naduk kasing ke persedang abai kong bindas im ya lek ban sat kan maru yang teh pos ketrat ni i bahak tu kesi ki buan bantu klari kong bindas im hidai dikipulet kentai i ru akas segendi haba i kong bindas im la bateng ke jing sat kan ke jung i ngil i ba iwei police officer bila wan hang tu ban gran bat bantu klar ban ba i kong bindas im dong kam balik medical check up i ru ba hakatu kasi kila dan ruki doktor di balawan hakatu kaspat banle medical test ring sngo kla ba ka again tension jong police department pat hakatu kamiet banwan tang di kipulit sindang rengkat ke jing te janyong rengkat ke jing atiar blessing ngilap katum ka dat pathai kubor ki begi ibu SP ru kumsum la dan chu kata ka skip ka pabiang banyak banyak kana ada gi bisa katum ka media tiba katum ki video ki bang circulate ki media made lor kini kanong rem ban kalian kasang limla ban sya ya kini ka jinglet dan buar bat nginuma ila dan lelei ba ki bor kaan ki buar persya dikiri ba ba kadai hakan gudu kalian made lor kini kanong rem ngila file ya kini ka written complaint ke jungi saka commission baik baik ya ki kentai ban kalian ka commission ro kala
kula ringi bahkan sim kisindam di batenge ba nakaliang jo kaseng yin sa nangyay budin bab lada kita ngyay peteng ban pendik iti kong bindas im hangtay da kabor ngihi niru insale de batenge Kira ki complain je USP ne ki kulit di berenang tu kan. anak liang jo ka sang ila file ka complaint persa ya superintendent of police jo ka is kasel bar kumjuro ik pulit ki besendra lang u bat nila keren ro habagyo man kedua berarti members jongka ani ka commission nila keren ro eki tharo eki berarti bensim eki senjam di batenge persa ek tu plate ki bodong ki hak tu komit anwan penting pinsmit hak por stengit persa ikong binasi